yativwe sinakwakira mu makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity erizoba naro kubanza ebirono bibiri ebyo kwa kabiri 2026 eshahani ibiri ezomwe bazyo netuja kubanza twakwisiyaho imito ya makuru kandi kutura Agacencwire tuja kwisiyaho amakuru Agacencwire ombweje emitwe y'amakuru ne kushikibwaho yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi ceiling. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma mu human resource management. Agacencwire kireki okwetebekanizo kujaguze kiro cya tare sita kwayongerwa amamano mu kabare babiri barekwirwa ibyo kwerinda babiri nibacunduzubwaho ahabyo kutahirira kasese so abantu babikengera deni kwa akasira kali kakabaho babijyambira amazo kumba polisi murondo mwebembezo rukumanye na kuyanyu abarutocho muri metoma barabwirwe omugaruro ka RC3 abakone kubarwanirira wabahira karuru kanyu bagenda barone kinde cyo gukora Mbabazi Charity kandagana makuru Agacencwire ombwejire tarehe 6 n'ekigambo cy'Oruswahili ekirukumanyisizo bari mukaga kandi n'ekigambwa ngwa habero mukaga okwa kabiri ecumuro cy'abantu bona muri Uganda ekirukubaho buri mwaka izoberi rikatandikwa okwishwa okwa kabiri hebero mukaga 2021 izoba eri National Resistance Army chete NRA eyabire nebemberwa Yoweri Kaguta Museveni yatongo Zortaro orokurwanisa government ya Milton Obote. Tarehe 6 nekere cy'orutaro rwo kurwanisa government rwatandikireho umwaka gwa 2021 obwembundu yo kubanza yaterwa amahiga National Resistance Army kuza kutahirira inkambi y'amahe yakabamba. Izobera nereza guzugwa nk'ekiro cy'obusinguzi abo kugira ngo rutaro rwo kurwanisa government rukamara imyaka 5 kandi amahiga National Resistance Army gakahangura amahiga oboto mu mwaka ogwa 2026 tarehe 6 nekiro cy'amano mbyafayo bya Uganda ekiro kwijukwa nk'ekiro cy'obusinge no kugaruka busya omukoro gwo kuze kireki nuguza kubaho ibiro mukaga byo kwezi kwa kabiri 2026 rwa katano aha chaye cha NTC omarkabare municipality kakigezo mwanyogu omuhistorejo ya struggle yo kutereza Uganda ekafichiringa prominent rabo kuba ekabere recruitment ground abanyakigezi bakaparticipatinga omufuronasa bazo mu NRA kandi bari mu UPDF ko bicweke bindi ebyihanga kokubiri so no mulimo gwamani munonga no kushebera kwamani munonga okureba amayeto to preparinga ko kuturabase okujaguzoro nakoro igihuru iyo kureba ikatandika kali munonga emanzi kuruga kigezi ziketabo mu bururejo aza emanzezo nushanga abamwe tibakiriho abandi bariho konka nkoko rukumanya ngo ibyahandikirwe ningashe kiri kuba cyakozirwe nikikuma nikijukwa omugambirizi w'amahiga ya UPDF kichoncho tabaro yashobora kwentebekanisa ziyoni zigendo misho omurkabare preparinga okucelebratinga tarehe 6 gwa katano ebiro mukaga byo kwa kabiri omwaka ogu ekikuru munonga twire ntukora ebintu byinshi munonga ekigendererwa kyebintu ebyo no kugarurira abantu ababurijo abo twire ntukora nabo omukurindi hangeri kichoncho tabaro yashobora bimwe habekozurwe ubwe barukwetebekanisa zizobera kandi yashobora n'ekizusyo ecyubombekire hamwe n'izindi za project
ebintu bijja bitukozire no mu gihe byo harimu ekijukizo ekitiro mu kyaha kabare aho bamwe ababire bari mu huru yo kuzahuri yangeri abo baterirwa amasase bakitwa nyomushana nko mugenzi Karambuzi umugenzi Bitwari na Kanjero n'abandi abo ntugera mbere ya Souls Rest in Eternal Peace konka ekijukizo cyo cyo kwijuka rw'abanyakigezi nabo bakukora contribution y'amani omukuzahura no kuletaho businje omwihangeri. Minisita w'ebyesente n'emirimo kandi omunyishenjera habwa Rubanda East Henry Musasizi yasima emirimo ya UPDF. I want to thank you for remembering to give back to society for the achievements you have achieved as UPDF. So enyuma muri kugarura yenshi and warebe bimulimu amarwariro amashomero mainly the two and health. UPDF tukirebera harya Uganda kusha no kwizina ni Uganda People's Defense Force ibererwa mutano eherya mani kandi ureno businje wena arabuguha UPDF transima president kandi kuri hurira ntunguka yarangwa ahantu hataho businje onyetenyije kureba ahabwo kunda education kandi akenda kombe kamashomero ngene kurabira engineering brigade ya UPDF batonde kwecho cyo kureba cyebirasiri birento basima akwantiza kutuma abana kwabacanura ubundo mwijorerano kwabo. Izoba rya tarehe 6 niryijuko habwo businjo bwareserweho mu Uganda mahiga ya UPDF bwa nyuma y'imyaka mingi eyo butabanguko. Omujinyi mukora hizobera naija kuba umukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni gashakwa Nelson ahimbisibwe. Nelson ahimbisibwe babiri barekwirwa byo kwerinda babire n'abacondozi bwaho ahabukutahira district ya Kasese omukwezo ko kubanza ekibanza okwikumina enkumi 2025 omubanta baruka 17 abayiswe Jonathan Mate ow'emyaka 50 na Milton Thembo ow'emyaka 39 henzara za Kinyabwamba omugombora ya Kitwamba home district ya Kasese no barekwirwe wanyuma yo kushanga batine rubanje. Jonathan Mate ow'emyaka 50 hamwe na Milton Thembo ow'emyaka 39 bakakwaturwa mu district ya Ntoroko obabire no batware muhoro ebuhosho emisyo hamwe n'ebindo mu district ya Bundubujo okubiguza okurijira ha Lieutenant Joe Warsimbi or RDC wa Kasese abanenza rwaza Kasese kandi bakakwaturwa mu district ya Ntoroko ahabiri 12 by'okwezi kwa 12 omwaka ogwire. Abantu babekengera then kubaka kasera kali kakabao nga abijambe amaze kurumba police. So omulimo guberawo abantu bano ko omulimo gwabwe nayate abakozesa obyo omulimo gwabwe basinga kubera abacha oba abakozesa ebiva mu mulimo gwabwe ibitero kubera abacha nenga abasajja batu tebayina mutawana bali bagenza kunonya kasente ebundi. Lieutenant Warsimbi najarangwa batura bakatekateka ngo abana bayejumbira mu kutahirira polisi bitu bizire bashanga ngo n'abahesi kandi umurimo gubagumazire mwo wire buringwa. So tusaba abana y'iki babiri nabo bulungi tawarolezamo bino nti ate bali mu kino bantu berufu bulungi ero umurimo gwabade bakola walono mu musomesa asomesa mu masomero gafe muno ne yajja wano natubujulizo bonga ifamily yemu irabona bali bakona mulimo gw'obwesi. Mate hamwe na Tembo bari kwirwe kandi nubajira ngo bakakwato babire nubazo mu Rubundu bujo kuronda yakatereke ibintu byabo abinkande ebintu bijinga hika ohomantoro kubamanya ham narwamantwal ikibuku baraks anja cha goma tukinje naratutwala hayo Kampala patuhamba tukanda ebuje tukawulira manje babere tuhamba bamatutwala Kampala babere tutwalai kama tunai betelunzarara government ya Marange
ayo batutwalira abantu basima government okubarekura bakagaruka mu maka gabo nanjiyo n'amarwayo inagwire ninga sima government inasima iwama turusia msara asinde erekoloromente ewomani bakabani bakora business ejo cyonka akaba murundi gwabo wo kubanza gendo omukatare akabundi buco baba interceptinga government yakora omurimo mwinji munonga okucyondoza kwikapaka habwijukuru na wijukuru kurebe mirimo yo kwesa ya blacksmithing oba bakabani bakikora aba government buri omwizire ne mukwataraho ne mutaro 50 okubahweraho ahabwo bwiro bamazire batari mu maka gabo burukushesha habero kibanza cyo kwezi kwa 11 mwaka ogwire district ya Kasese Fort Poto hamwe na district ya Kabarore bakatahirwa bina z'abahendire bisera abantu kandi byo kurwanisa nk'emhoro emsyo hamwe n'embundu na bimwe habyabire byinwa binazaba amakoraga gashakwa Gilbert Muhanguzi Webere Gilbert Muhanguzi abatura muri Rutoche Town Council mu district ya Mitoma barabwirwa kurekeraho okutwarwa n'enguzi rero bakaronda bebembezi abatarukwija kubayamba abatura okhabura okutera bebembezi abarabasha emtiyombi ebyentunguka nobwo abebembezi abahereze kutoranwa abarimu muhezi wa speaker w'ishenjero hamwe n'ohereze kutoranwa ahantebe y'obunyeshenjero kazi bwa Mitoma babaire mbarondera Karuru Charity Turnawe okwatire NRM bendera ahantebe ya meya wa Rutoche Town Council izobiyanyumwa abazyo Charite n'omukazi w'emanzi abanyarutoche mwesime tukaruka mukaruru k'enshonga mwarondo w'enshonga nanimba shaba ngwebiro bina antebe y'omwameya bwa Rutoche mureke turondo w'enshonga twija kumarira obwire bwahika ebiro bina nibwo tukuza kutera karurako Charity twirari kansara arukujwekera bitera ko sabu county na Rutoche Town Council kandi omukansabira ryo mutesa mu runji ababe hanansiri z'abanyarutoche ngo batakora inshabi bakabura kutera bas ningashi ekibine cha NRM Makaruru tugenda tukacabere cebera basi owakigambira koreki Charity Turnawe obwahati or NRM flag bearer araganisa abatura naisha kurwanisiza cumubworo yaheza kutoranwa Charity agature yajmerra abebembezi abihiremu ogwo kurya nguzibwira bwashesha namnonga abantu abarukutunga endangamuntu omugandi turukubura yizo barumwe bakatera karuru kabebembezi ba LC3s obeire na hayanira entebe ya LC3 abwa Kambise Town Council yare kurra mtahiwe owabeire na ritana nawe omukaruru ko kutwara entebeji ogu okwicuruza kurekura no baba baryo mu rukiko orwatebekanusibwaho orumemba wa parliament abwisinjure South Alex Byargaba bakunda orwashitama har Kambise Church of Uganda koro taramba jire nunguka kubakasha gukinga na ushankite kakara kusinga nungwa kujiro tampaka wayolese orazo mucho abo kuba toramba jire bitazo muri Kamubizi kanchi washaru mubicho kurebera omwanya ogwo gubeire gwetsimbireho abantu bashatu konkamani gabeire gari hagati y'abikora umuhanzi Alex Chojo ow'ekibine cha NRM hamwe na Arnaito Wilson orho hati konkayizire nkota ine kibina orukiko ruraza kuhenderera Arnaito Wilson yicuruza kurekora Alex Chojo abo burunji bw'ekibine cha NRM hamwe n'obumwe kumpikirwa amakuru ngubona bakaguma mu Karuru kandi babine cyetago cyo kugira ngo bagarukane na muno munongo go biro yesimbire ka independent nabandi bakabagerizeho batahibanje kubagarukanisa konka
wa meyo gwewe yaguma yangire mbwene rizoba namweta twahendagurana mpora tuyikirizana kandi yaherugaho yikiriza kandi nanye canshemeze mbwene twabagarukanisa itu muri Kambezi Town Council wa independent ya Rugamu no wa DP akagabwa yarugiremo so tikuza kwabuzayo ubururu bwo no bwa chairman wa LC3 nango bwa meya soberi nshiremo ko muntu nakunda government yanje nakunda burungi bwa government yanje okucyomo kugira ngo bwo mu karuru ntakatawanyisa umuntu wabire orabironka furaga beya nikiriza omwami bwo manje Alex kumukwasa office ya chairman LC3 then nanyikije nkaze nyuma yenko muhabuziwe ubundi kumuhabura ibyari ba atakumanya ninge byabira atakamanyira nyowe icaba heri izoba nashemererwa munonga ahabwe shonga yo kugira ngo nyowe icyo kubanza ndasima abantu ababire bampira karuru kandi kafuraga beara konka mbire nyina abantu babiri banyesimbireho wa DP no wa independent mwenu wa DP yasharamu kugaruka kujoininga movement kandi owa independent nawe yasharamu kuza enyuma yanje kandi ubire ari incumbent ari meya wo gumwanya gwa Kambezi Town Council mwenu nyowe ndasima habwe cye cyabaho akarura kan kaija kuterwa hebro nabyo kwese kwa 2026 okwetorori hangariona hamuna nakaba kansara abentebe ya kashatu gashakwa Maika twachire na Nagudi Fatuma wabere habashatse bitu bamakuru reka tumero tugaruka naganda makuru agarukurataho nagakushikibwaho Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. agarukurataho omurikabare Archbishop Kazimba ashabira abakristo kuba bomushana bakore biruhanga kunda We are not pressure groups. Ndere Canon Freedom James, Director Kabohe Mother Care, kandi shaheje no kushemerwa no kusimarhanga ahabwa performance ya 2025 nenda kusimarhanga ahabwa abantu kubakozereje tuyenemwe abana anana batano mu grade yo kubanza kandi tuyenemwe abana babiri mu grade ya kabiri kandi tuyene oyine aggregate 4 kandi ezo nzikora 96%. Nsimarhanga ahabwa umurumo oguruhanga tukorisa mu shomereri kandi nsima all the stakeholders, the staff, abazire hamwe na government support yehire shomereri. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahibaru kwereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande chokunywa. Nichigenderaho
Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'the original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street aha rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SCPCU. For more info, call 800-300-533. Norono mwanya gwo buhumuro ogurumo businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel ni toburaro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoreramu amagenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyokurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimu echo kunywe cyekikachona echo rukwenda ebyo kwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 075 tusange asungine n'akatare kakatozo akashozi kabiharwe omuri Mbarara City. Bumbire Secondary School Day and Boarding eri kushangwa Bumbire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwo munsi niyo yo kubanza okwiko munsi niyo yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera note mujanje 2 39 21 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wearing ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nekorera. Hello Uganda, this is St. Joseph of Nazareth High School, located in Kavule-Katende, Mpigi District. It's a mixed O and A-level boarding school. We have the most conducive environment, a competent staff. We also support our students with personal and spiritual growth. A well-equipped computer laboratory,
science laboratories. Enroll with us since we have an affordable fee structure, ambitious learning environment, and also we promote personal development through various projects such as fish farming, poultry farming, goat rearing, baking, uplift students' talents through sports activities such as volleyball, netball, chess, music, dance, and drama. Mukyala wanje dadi okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior eza van tunaazisasula oluvannyuma naye dadi lwaki tetusasula nga tukozesa momo etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira van ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1,000 osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo nyiga star 165 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. Tumu Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karungu Buhweshu District barakira beja bojona beshiki okwija kushoma certificate yo nurse nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo nurse extension diploma yo buzalisa extension itenda cyo handiswa mu bwijire omu ministry yo bwegesi nemizano kandi na center number okuruga mu Unimap itenda cyero ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratungo buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju ni 5 mushanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health twakureterisha mera nyamurungi Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District nerya bojona bishiki kandi ni dena boarding ine UNEB Center na license ya Ministry y'ebyobwegese bamaziro bwire buringwa bari gukora job bigezo ebya sine ya kana na sine ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory birya mutino gwa Ministry y'ebyobwegese otebirwe na computer lab kandi bibyona nibiwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora eya Nyabubare omuri Igara West bakine emyanya musine yo kubanza okukasine ya mukaga iwe tire simu uyetunjira umwanya noto mushanje ina 3 5 5 nemwe 30. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusiye abantu mwena umwaka musya ogwe na mukaga kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojona bishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize ogwe-2025 okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu noti mushanju ina noti emwe 2 3 4 5 6 neinga noti mushanju ina 5 omuzaire otaferwa mu gishogo St Kana International Secondary School erukushangwa kilomita 10 haruguto rw'ishaka kasese kashozi butare yeine byone byomwejya rukwetenga kushongo ko mucyo n'ubwegesi ishomero mixed boarding on A level kandi bina bashomeza batendekirwe munonga nibashomeza arts na sciences computer training agriculture na farming bina stocked library na modern equipped science laboratories ebyemezana mbwenu bobembira amashomero gona omuri Bushenyi district abeje bareberwa munonga kandi school fees nizibasubwa buri yomwe registration yatandikira ishomero buri zoba kutandika nakasheshe kusyo mwabazi tera no tumushanju 5 kinara nina 18 fear God and excel.
Korukayo mukahumro bamwe bahagizi ba NRM n'abebembeza b'ururengo rw'ahansi baziraho butikirizana na chairman w'ekigombe cha NRM abo kushagika ba independent no kumaramani ekigombe cha NRM ekinchijeho hanyuma y'abaturo ku rwo mu kigombe cha NRM mu district ya Kanungu kwesharinga ahakwe byagenzere kubi ho mu bururu bw'abanyishenjero. Abo kwesharinga nibagira ngo mu kutera ubururu hakabamo okubinga aba agent na mnonga aba NRM flag bearers okutera abahagizi babo okuchebera obururu ekitari mu buteka ekyatumira obururu bwingi bwiwa bine no bushurizi bakandi bakwata obupapura bw'obururu babutikinga oshanga bino butabo bubiri aha polling station mugani tuyeno kushasha kwinji abo kugira ngo district yitu okwiba ko bururu kubire kwinji twabini tushaba muzeyi witu Yoweri Kaguta Museveni cyabasika itwe nk'abantu ba Kanungu East mutwereze district yitu abwo kubana intunguka yona egumire negaruka ifo mu West abwo kugira ngo bakazakaro mu butegeki bafuna sente nyinji ukaboshanga za mu parts of West declaration forms bari kutikinga obururu aha ballot papers batikingira omukazi ubaye bari kwenda presiding officers ushanga bari kutikinga echa kandi ushanga ayi itwe nka flag bearers witu yabira ino bururu bwinji ushanga bayika kwizo mu declaration form bataho bururu buke aba okwetomwita bakutwire wa RDC ambuga nkuru za district ya Kanungu kureba niba musinga buzima kandi yabira singire tukamuhereza obururu twamanya ngo twamuho bururu yarya konke kiri kutusasa shanga nibaza kurangirira bakarangirira tari we buzima tukahurira twarabanamo nitushasha mnonga Museveni tuyambe okwijara bamwe na mnonga bebembese kurwo mu kibina cha NRM nibajya mu chairman w'ekibina nuwe ebembiremo okubaganisamo ekigombe omwanya kukigeita kandi na president niye musanyinjira gabururu bweye nyowe a polling station yanje echabireho tinga kirebaga kiri abantu batezo bururu bona bakabali barukaja independence bona okuba abatoli bakayikana kusibana baraka box kusibana mu declaration form na ikana kwenda kuzomu chome nyowe kayikana chome hana district hamba nagarucha mu gwe chome ariko na declaration form ya president Museveni mwureba nyo president Museveni na flags bearers bona nibona bintu kurondera karuru twine bulinganiza muri Kanungu abwashonga yabebemeza bitu nko wito kukikabayo nyakabungu cabayo arosero yitwashangire umuntu ayiremu obururu rushanga a polling station kandi polling station eri haba abantu maganana kusha twagambaho na Koreb kipande chairman w'ekigombe cha NRM olwa kwetombwitira yakanse byona ebiri ku mugambo waho bari kugamba general habwa politics za Kanungu so when that's baseless accusation kandi aboni bad losers hamwe na politics za Kanungu ezi abantu bona baramanya it was voted na nka constitution is clear it provides for independence Kanungu tariyo na opposition nabo independence nabo ni NRM and wagira ngo wafata flag and you go and sleep independent akirukanga ukabyama take an example ya Kivesiku kuyabamo flag ni every single sub county yagire kurunda yakaru when Kapesha was moving aggressively all over the district so kubali okubine byo biniga if they had any incriminating evidence they would have tell wow tasking them to bring any evidence amakuraga gasha ko weza Wilfred Wilfred amashomero n'amazina nabyo byaba nabyo kwacira ayishomero lya BDA Junior School Chizinda bari kujaguza kusinga amashomero agabushenyi yono mbigeze bya PLE ishomero lya BDA Junior School Chizinda rikashita msabani 17 ahaca mshanju kandi abani 16 bizira mu grade yo kubanza
abebembezi b'ishomero rya BDA Junior School muri Kizinda mu district ya Bushenyi haruguto rwaza Kasese umwaka guhwirenera mwahagasingira Bushenyi ubwo abana bona bashira mu idara ryo kubanza kandi umwe haraba director David Byamukama yasima bashomesa habo gukora umurimo murunji. Wasafta mu bugingo cyo n'abashomese ku mwana yadarukwenda kushoma tino ko kugira cyo so nsima munonga abazira batire mu zosi zabo abashomese of course bakozere chamani n'abakirina zitobura umuntu we n'aba security guard aba metro buri umuntu wano rukoraha hine cya contributinga kubaho kw'abana na nokoraje tukashitamisa abana 17 16 bijo mu first grade omwe ijo mu second grade nyenda kusima directors bishomero nyenda kusima abashomesa Headmaster Julius Bankunda nagira ngo ishomero rya BDA Junior School ekero kuretera bakora kurunji nahabo kufa munonga habana nyenda kubahiga muri tabana banyu ahishomerere runji erya BDA Junior School shomereri birimo mu mashomero ago kuchirayo burunji mu Western Uganda umwanya n'umurunji n'umuhango conducive yenda kwara umuso kusima director amuna yeditsha okuturetera abasomesa barunji bakakiza jabana bitu yenda kusima umucu wanje favor ago kugire mitwe ukakwata nsana bagenzi bawe kandi nitera umuranga abazire mwe n'abaryokwe mureta abana BDA Junior School nishomerere ubwenire kandi nishomero ry'abana rero bakubasa kushomeramo bakiza bitsirete abashomesa bagamba habukori barukoresa okureba ngo abana bashika kurunji iki class yakozireje abani 16 bono first grade then umwe wabaye 14 ari mu second grade bamumbeje abasingire bigezo nabo twagambaho nabo ni msima bwo kutwatara twena kandi akamsya akakora bigete mukaga nangwa n'abatahi banje nabo bakakoraje ni nyenda kuba administrator arukora emujyo bwegese sima director babo cooperating anitwe akatubereraho umukuri cumwe ogubira umurundo gwa kashatu ishomerere nerishtamisa beji beji bina cyamushanju kandi abeji bona batwire nibishika kurunji munonga gasha kwa Abraham Muganzi. Abazira abasilamu bashabura kongera kushomesa abana babana benda kwinjira nyensya yabo nangwa nabo bakaganyirwamo wanyuma yo kwendera imishomo yabo abazira kugambirwa ibi no babana basima beja bakozire kurunji ayishomere ya madarasa Nur Ismail Nyamitanga Barra City. Abana beji abakozireje buzo bya PLE na IPLE abo mwaka 2025 Al-Madrasat Nul Islamia Nyamitanga ho mu Rembo Rwambar. Takbir! Soka kwa byonna tusoko kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okusobesa essomero lyaffe erya Madrasat Nul Islamia erye Nyamitanga tumanyi nti essomero lye tulina lyokka mu Western Region oba mu Ankole Kigezi Region erisomesa ebintu ebibiri ngera babitwala kyenkanyi. Abayizi bafa abasooka babiri balina 6 n'abaddako basatu balina 7 8 balinga 10 9 balinga 15 kati nga ku luno ate twakiyitiriza abaana anamu 2 first grade atano 2 second grade wallahi nsaba Allah wakitibwa tuwa abaana kuva mu nursery mpaka P7 twasimbudde twari mu kisho kwebaza abazire bona ahibari ababasize kuba kutereza school fees bakatereza n'abana amani gutiremu ne gutiremu mwako kuhire gabega mingi natuyo ntongeramu ndabona njano reba standard ntwenda omulimbarara ombasomega eryabanze erya yiguru academics nendebeka ebedi madrasat Nul Islamia. Abazire abasilamu abakiriyo nebebuzabuza cyekwa ombyo bwegise mwahaburwa tunyonya first grade zokka tetukyalina bifo bya second grade mu Madrasat Nul Islamia
اسمي عواد عبد الرحمن وجدت درجة الأولى بالنسبة للعربية ودرجة الأولى بالنسبة للإنجليزية. nane tahfidhu section bwangu yagala omwana akwate bukwasi Qur'ani mutwe nayo agitambulye ka agitegere mulete ku madrasati Nuru Islamia tojja kujjusa. IPL inafuna aggregates mukaaga era twebazanya abasomesa n'abakakiiko ka madrasati Nuru Islamia Nyamitango tuteekamu amanyi okulaba twakoze bulungi. I myself performed very greatly on this school with aggregate 4 in theology and aggregate 6 in secular. Aba TV West ni Senyomo Gideon Ahumrimbar. Kweniraganda makuru minji betureka tomureho tujagarukanago. The management of Plus 2 High School in Bushenyi informs the parents, the learners and the general public that first term 2026 will commence on the 10th of February 2026. The office is open from Monday to Friday for those that wish to seek admissions in Senior 1, Senior 2, Senior 3 and Senior 5. The school is located in Nyakabirizi, Bushenyi district. For more information, please contact the head teacher on 0772 006 426 or 0703 069 869, or you can call the MD on 0782 489 111. Katochi katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugirena kwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukunjiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 9 0 Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Twakwakira ahari Chizoba Girls Secondary School aho bushongoce buri kutura nitwerera obusinguzi obwo turi kubangura bishiki omashomo ga arts na sciences okuhangaho bisya hamwe n'ebya teknolojiya ebiri kwetengwa omukatare k'emirimo. Ishomero ryitu ni ryesimisa ibiciro bya karumagizi za laboratories za science na computers hamwe n'abashomesa abaino mwete gwo gukora umurimo gwabo. Omubyemizado ebikopo tubitwire twabemarayo. Abeje beitu batendekirwe omubyoko bembeza no kundi hanga ryabo twine byenjenda ebiri kwetengesa ahabwenta yayo zo kwega. Generator eri standby otafera umugisha ogwo kureta mhara wawe akashongorwa ahishomero erikiriza yo kwegesa bishi. Chizoba Girls, groom and blossom for all-round excellence.
na hato kikiriza nguri gashemereye kutandika kwega hacori inzira ngo abaze yamero ruju ahari Aliana Junior School twehire kutebekanusa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary ahambuga nkuru zishomero rwebihurosero korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemirya abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasibwa buryomwe okwenda kumanya burukiraho 0 mukaga mushanju 9 na mwenda 20 na mushanju 9 na mushanju na 0 mushanju ina mukaga 9 ni 3 nshanju na 8 9 nemwe. Aliana Junior School, a great start. Igongo Country Hotel and Culture Center presents Valentine's Dinner at the Eclipse Monument with a special performance by Aziza Zian. Dine in love from 5 p.m. Platinum access is only 200,000, which comes with dinner, prize award, welcome bite and drink, and a bottle of wine. Gold, 150,000. Dinner, Valentine bite, and a welcome drink. Accommodation access is 400,000 platinum. A couple room with dinner, a bottle of wine, bed and breakfast, and gold 300,000 a couple, double occupancy room, bed and breakfast, and exclusive of dinner. Beautiful music by the 12 Keys Band. For more information, contact us. Komore tukunywa chakabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyamba ho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters magana 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0 15 9 0 Kibasi High School ishomero ryo mutindo kandi riyetebekanise kumara kire karingwa okuhereza beji obwegeso burukurenga bwa burijo mayantu bebembeze byo bwegese ebyo mutindo gwa higuru nebye mizano nemice mirungi kandi nitukora kurunjo mu arts hamwe na sciences twino buraro burungi obwabo na bishiki science hamwe na computer laboratory zirumwe byo kosa byona library mwe bitabo ebya buri muringo ahabo bwegese burungi bwa beji twine CCTV camera ahabo byo kwerinda bya beji hacire Senior 1, Senior 2, Senior 3 na Senior 5. Ebishare bishemero nibasibwa byomwe. Kibasi High School neshangwa omurungu amabondo Town Council ahari shaka Kagamba Road. Ebikuchira hotera 0 runana na mukaga rushanju nkaga ni 5. Otwiro inachetengo cyo kushoma bunasi hamwe no buzarsa bugonje college of nursing and midwifery na yetawo wona abarukwenda kutandika kushoma bunasi hamwe no buzarsa kwija kwehanditsa ishomero bugonji omurishema itende shereri rekatanu kwengu 2017 kandi nariyo kureberaho ombyo kushemesa abanasi hamwe n'abazarisa abo mutindo gwensi yona aharurengo rwa certificate hamwe na diploma nitwegesa beji bitu okutahe mpinduka ombya magara kandi twine na za lab ezo kukorera mu practicals hamwe na library zo murembe otafya rwo mu cyago kutunga mwanya go kushemera hari bugonje na college of nursing and midwifery kumanya birukiraho tera not 2 not 9 ashatu na ina Shuku Vocational School eri kushangwa Shuku Town Council omuri Shema bakuretera ubuhereza ubwebyo bwegese bwa senior ubwo murembe manya birishomero ryo mutano eryabojo nabishiki nibashomesa arts hamwe na sciences o na level kandi bine day hamwe na boarding nibabasaries abana bine taranta hamwe nabo abari koraje omukibina bine fully stocked library computer lab kandi team yabo yo mupira ino mukago na Crystal Palace eyabungereza Shuku Vocational School ebishare byayo nibibashyira buryomwe kandi binabashomesa abatendekirweje reto mwana wawe agunjuke tera noti mujanje 2 nkaga na mwenda noti 8 5 na 2 Shuku Vocational School education for prosperity.
At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. omuzere kandi omukoza munywani wanje otwiraro ndishomero eryo natekamo mwana wawe akakubera wo mugasho mubwire bwo mu meisho isomero nirimwe ryonka ni St Kagwa Day and Boarding Nursery and Primary School Bushenyi abampaha binabashobesa barungi abaragunsura omwana wawe akabapo haza mwana warahango tayebwa ditogesa nabana bitu debate okwesongora nkenyonza kandi nemicwe nico twebembizi haza nekindi tune nursery yiteri kwesi musaburi gomwe kandi abeji bitu ni bari ya balanced diet lero twahika mizano buri omwe natero buzuruzi omubya security twine CCTV cameras hamwe n'abasurukale bari kumara hamwe no buraro burungi haza makuru marungi garingo twine myanya kuri gari nasare mpaka P6 ebira singa hompaho gambana mukuru wishomero hano tumushanju ibiri 54 not emwe 33 St Kagwa Day and Boarding Nursery and Primary School Bushenyi day at no burukunywa chikopo cy'omwana gwa Uganda ni kutandikiraho mu musiri omutindo ni gutandikiraho kusharura shoromenje mazo mwana ziri kutukura kandi zikuzire aha kubeza zitakuzire nizishara omutindo n'entasya aha mwana gwawe waheza kusharura rindo omutindo yaniko mwana gwawe n'obuyonjo aha ntundubare obutandaro narahatire cement kandi utaniko mwitaka yanjara kurunjo mwana gwawe kandi otagurunda aha kuba wagurunda ni guhumba kiguretero kushara omutindo warinda omutindo nuba warinde entasya na nukure ko mwana gwa Uganda umukatari kensi yona omwana gwa Uganda nugwa mutindo oguru kwesigwa obutumwa obu ni bukukibwa ministry y'ebyobuhingi enyamishwa n'obujubi Nyikiriza nkwanjurira ishomero rurungi ry'omutindo Exodus College School Wakiso hihi na Wakiso Town Hoima Road ona erevo kandi bine center number Exodus College yinagandi mashomero gari hasi yago Mirembe Exodus Senior Secondary School na Exodus Kinder Care and Junior School abeje mifariso baragishanga hishomero ebya security ni guruguru ishomero riri ha musinje gwe kanisa na madina gandi baragacira buri nyikiriza ababurenje rwizoba babigurire office mu kibuga mbarara aha Amazon Building Fro yo kubanza umwaruro gwa kabiri room nambi 12 gamba nabo mu office 0 kinana nemwe inshanju 15 0 ashatuneina kinana na munana kinana neibiri ukwandika beji kuri kugendo meisho New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro chamani echo kweshongora no kwisa urwa katano ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aharukororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwabona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga taro kuguruza ticket aha miryango otakaburaho makoma live on concert Bishagicire Pacific Events Lion Records St Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bwo mutindo okurwo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okika kurunje bigezo twine nemishomo yebye mikono abeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'imyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera okuguma bina magara marungi no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurungi okurinda jabeji no kubaho mwanya gobugwaji gwo kushomera mu kurungi nk'abaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga tera esimu noti mushanju mukaga hatano ni 5 noti mwenda 13 ninga noti mushanju inamushanju noti 5 30 noti mushanju mukyalo wanje dadi okimanyi abana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze kakati ky'oba okola
twalayo ekitundu kya fees ku ssomero lya junior eza van tunazisasula oluvannyuma. Naye daddy, lwaki tetusasula nga tukozesa momo? Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira van. Ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Nyiga star *165 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rirungi ery'omutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti ahansi ya USE rya musinje gw'ekereziya n'erya dena boarding niryakira bojo n'abishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library y'omutindo computer lab ninungi erimu buli kimwe classrooms eziri kumara kandi ez'omutindo nibashomesa bari kutoma nkora nka curriculum ensya okweri kwegesa bine projects nkorutoke okurise empunu kandi omubyemizano tinori kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere by'ishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 288 22 30. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey! Makobore High School Rukunjiri. Ernishomero eryabojo bonka eri barukushoma barukurarayo bine ona A-level nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories. Ubuzima beji bona nibayikira yiguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi. Ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije. Hey! Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball, otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba w'omugasho nyensya nirishangwa Rukunjiri municipality aha mushozi g'obureberezi obwa North Kigezi Diocese oburukwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas. Ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina 5 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 82 nkaga na mukaga 5 nina 80. Kurukaye mukahumuro abakristo bashabwa kutamamana menjo mu kushomesa abana babo no kubegesa edino mu district ya Isinjiro. Okushaba okuhirwe Reverend Father Deusdedith Twesigomwe obwabiraje ekiri Bishop Rambati bino mugisha amukoro go kamya abana bari kwinganiga nomwe al St Peter's Parish rw'ensinganya kitunde Isinjiro South. Oguhona nahiga abantu okushashanurira batari kwebase ngaro nko kwebitaba birukwera birukugamba. N'abahirwa aboro umutima nobasa kumuryo bwiga uyine bitorine za famo uyine za kikonka umutima zero ruhanga to kumanya ko muntu kwereza iwe no bora abo yine to kwereza hanga habyoyine.
Father Ambrose asimwe bwana mukuru wa Rwensinga Parish habwira bazire ngo bwo bari kushemesa abana babagite okubegese dini babone ko abantu bo mu gashonyensya. To me, Father Ambrose, ebitebyo bibiri nibyo bishoborozo byo kwikora okushemera omusoro. Nibyo bishoborozo ebize kwikora okureba kwataha obwireko ebifunze. Obwo bwabwa butabasize kukunzikyo bwabo bw'ishomero butabushimwe okukwega edini nibahabiza gutaba ahandi hantu ari wakubaza kutongera resources za free okwiyaho kubitebyo bibiri. Wo mnyishengero hereze kutora nabwo isingiro South ayihanankiriza abantu kureka impondano yo makere kurigira abana bagira umuraro mubi. Nibashaba kwitandanya munonga impondano yo maka. Impondano yo maka esise munonga abana bitwaba. Omwana ugayishobora kujyamuna ayikubaza bati ayikubaza batabaziye mbagani gafika kwikomuka ashange bose genisho. Omugandi abejyana na batanu babahereze kandi babiri mbashomero mu makanisa gabo muri Nyakazi batisi Nyakashaka tisi hamwe na Rubenje. Mubegese ubutanywa amarwa, mubegese ubushabana babureke, mubegese okushaba, mubegese okwikereza, mubegese okusasira. Imwabe inengofira mugende mwegese abantu. Yes. So bari kugonga bafunga cyane bitatsirechi ebitaro kugonga so bari kazoba bari mugonga ramenye mamwe kazoba ari abantu benshi benkuto ekikugonga max zo yiremo ekikugonga biyetegirize kuyetegirizo. Omukoro gukorirwa kanisa ya Kitojoruro Evangelical eri kushanga omugombora ya Rubenje kandi abahereze emishomo yabo bahirwe certificates. Bishop Robert Mwesi Wayi bembira omukoro ogu ntwashabira abajwire kugira obwesigwa bakabona koro murimo gwarahanga kurungi. Okubura n'ubumwe ukamara gamani akwakore n'ushobora wayika hari yaro mukama naza kureze mutwara 5 ebiye ukamushomese ataka tungire mutwara 5 yobuna abanze yakora. Kandi abengi baruka 45 erizoba batunga kujwekwa certificate omusiyology kandi twenda kukimaranga abo mureberezi Bishop Brazil bitakatahire kurwa busheni babira hamwe nitwe okutraininga abahereza abo kumara umwaka gwona. Abahereze emishomo yabo basimire mukama wabo ko babasaba kayiza kurungi kandi baraganise kumuhereza batine buryarya bwona. Obundi abenyine okundo kushobo kunyine konka kama ndwire Mbabazi national certificate yebukwate nebyedini okumba mukungu omukuburenjiri urashemerirwe munonga kandi ningarura hange kitebisa okukiriza ikiyaraganisa magaraganje fona certificate musiyology mu Bible mweni pray omutima gwanje guhire yo kugira ngo umukore ombwire kubasika n'utabasika. Amakuru agasha kwa Juliet Charsima. Makuru agibimzano district y'ibandani yatori n'okutebekana mpaka zemzano y'amashomero agasini yabo cange cankone ahabo mwako gukanderimo ompira gwebjere abo abojo hamwe nabishye. St George's Primary Teachers College y'ibandani yatori n'okutebekana zemzano y'amashomero gasini yabwe canga ca ankore eri kwija kubaho mu kwezi kwa kane umwaka ogu. Okubata abakuba asetinga ball mama yaba kubashot akatuje ko turabashima shot kiva akacika karukure mzane jo mchange kikarangirira ibanda kuba niyo yatebekana se mzane yo mwaka ogu ubwanyuma yo rukiko kuhereza ibanda max zuru kukiza handi Azanafiasi aganda tubulichemo kuri ale cyaizo kubata abakuba wasa ogunuguza ko murundo gwa kabero mu myaka 3 ibanda rukutebekana se mzaneje kandi Douglas kabwegero ryo mwa abanyakaciko nagira ngo ibande ishangirwe niyo inebishayi hamwe no buraro birukumara abo kugira ngo etamwe yongire yo kake za kutegereza guidelines zo kubwa national kutwereka can we push the games ninga shitusigaze ebiro for example ebiro ebyatori imwe arengo rwankore nebiro munana
that is football girls na nebiro 15 football boys ukwakana kandi ecyanga ekibanda nicyo kibwira twahise muzano bite yakora ubwo yongire yagira ngo umwaka wo gubatire entebe kanasa yo kwata kandi bakafebura zimwe za team hamwe n'abakuru bazo ezera kwatuzi n'abazano batashyikire ningashe beta bacuba omuri ebyo strong punishments are going to be administered to teams lagezeho kureba muzahende biragiro obushumo butino bwinjira bwa cheating na impersonators kandi ngazoni yo kupastamira muri kiko twagira ngo akakiko kitu kahereza amani kuko katwireka inamani twongera ubushobozi ora kwatu ikiragiro cyo mukwati impake wibari amakuru agacenshire hagongo twabasa kwisiyo kandi wanagakusyo nabantu Mbabazi Charity nyenda kwendeza umwebazi yo muronji hotarga TV West ekiri kuratako